Ljudi, šta se radi? Kod nas se ništa ne radi, nego samo novi klip i evo nas u drugoj epizodi Minecraft kreativnosti na serveru Craft Realms. Znači druga epizoda, to znači drugi deo ocenjivanja, znači pišite u komentarima ocene pa ćemo vidjeti kako je sve to lepo ispalo. Znači da vidimo kako je Hensova kuća lepa, a sad ćemo oceniti nešto čudnovato, a to je, sada ćete primetiti, Steve. Ko je to? What? Da, ljudi, to smo nabrali ja, to jest ja i Lazar, koji sada nije tu, či on nije sada tu, znači vidite kako smo ga lepo sve napravili. Dodali smo mu i slušalice onako iz čista mira, znači ne iz čista mira nego onako da lepše izgleda kao koreografija. Znači nadam se da vam se sviđa ovdje moja glava, čiji slušalice su mu dobre. Ako se pitate šta je ovo, to je ono, znate, što se uključe ovako, slušalice se uključe i tu stavite ovako u džep i onda čuje se muzika ovdje na slušalice. Znači to je to, znači ruke smo mu sve napravili, ovdje smo mu napravili džep, ovdje džep, ovo je ono, znate što ima na stilu, pa smo neke detalje dodali, pa ovo, pa smo mu sve i svašta dodali, pa kosu smo mu uradili kao Steve-ovu. Ups, neki lag. What? Ljudi, izvinite, malo laga, ali nema veze. Znači kosu smo mu dodali i to je to, znači vidite belo pa plavo, da vidimo kako izgleda, a da ja imam skin. Ljudi, znači bit će još nekoliko klipa ocenivanja. Znači napravili smo tu stadion, piramidu, crkvu, kuću i zamak. Znači vi ćete to sve lepo oceniti. A evo sada mi da opalimo jedan selfie sa Steve. Steve. Eto ga selfie. Znači selfie. I ljudi, nadamo se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like. Ako nije, ostavite dislike. Ali nadamo se da se svidio klip. Vrata se čuje, ko to? Sad ćemo vidjeti. Ako vam se svidio, ljudi, klip, ostavite like. Ako nije dislike, ali nemojte dislike. Znači mislimo se svidio klip. Gleda, opet vrat. Ima da ih bijem, brate, nerviruje me više stvarno. Znači stigao sam kod lajka, ako vam se svidio, ako vam nije, ostavite dislike, ali nemojte dislike, molim vas. Ostavite share, komentar, znači komentar ostavite i subscribeujte se na naš kanal i vidite, pogledajte onaj prošli klip, to jest možete i ovo, jer će i ovom biti intro. I vidite moj skin, sad ćemo skinuti chestplate da vidite lepši. A znate zašto imam ovakav skin? Nisam ga ja pravio, nego sam dobio uz premium. Znači ovakav skin uz premium. Uz premium. I ljudi, do sljedećeg klipa. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Boom. Bow. Bang. Ljubavi. A ne, stvarno. Bye, bye. Bye, bye.